Mga kapuso, karong buntaga atong sayron ang mga beauty secrets sa usa ka Cagayanon young entrepreneur ug content creator si Nicole Tiro. Ma'am Nicole, mayong buntag ug dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, ma'am? Hey lang, mayong buntag sa itong mga kapuso. Gapanan o timuha, sir. Mayong buntag. Unang-una, unsa ba ang mga ganap ni Miss Nicole? Ay, number one, staying at home para safe ng tanan. Line of bisihan karon kay padayon na itong mga negosyo, pang beauty, pang fashion. May nana, kalingaw na itong mga kaugalingon diri sa balay. May nana. Ma'am Nicole, kay lagi you are into beauty and fashion business. Naka-experience pud ba ka nga magka-acne breakout previously or until now? Ug unsa ang imong ginahimo? Actually, lisod kay na ilikay karon na dili gid mag-breakout kay karon actually ga-breakout tapos ko tungod kay number one, stress kayo sa tanang gakahita ba karon. So ang ginahimo na ko karon is as much as possible, number one, mag-relax na gyud or mag-find a way na maka-relax akong kawalingon o second gyud is akong mag-healthy lifestyle. Kay lisod kayo na na imong kaugalingon kay dili ta healthy kay kung dili healthy imong kaugalingon, makita na siya sa imong skin, like number one yun na siya. So what you put in your body will show out in external na feature. So Miss Nicole, may we know unsa ang imong daily skincare routine? Akong daily skincare routine kay gina-keep yun ako siya as simple as possible, especially now. Kay more sabi tapulan kay mag-keep of routine. So as much as possible, gina-keep yun ako siya as minimum of like 4 steps. Number one, kay mag-cleanse, mag-tone, mag-moisturize, o ang last year basta kung magawas magani mo or nara mas balay magpabulad sa init, sunscreen. Pero kung gabi magani, ang instead of sunscreen kay kanang spot treatment kung if ever ga breakout ka. Miss Nicole, asa nimo natun-an kining mga skincare routine nga imong gina-apply sa imong kaugalingon? First yun kay ang reason nga ganahan kong skincare and the reason why I keep up sa akong skincare is number one, kanang social media. Daghanam gud kayo dermatologists that go online for free, which is very good kay lisod kayo karon mangita og kanang dermatologist na medyo affordable and ma-trusted din mo. Ako, after like watching yung mga videos online or mga reading articles online, kay nagpa-consult yung doctor, kay may problems sa sahay na dili yun siya ma-solve just searching the internet alone. How do you maintain ang imong healthy skin? Healthy lifestyle is one of the reasons na your skin will really show na clear siya or kanang dili kay siya as blemish or daghan siya pimples is healthy lifestyle. And then kabalo ko na lisod kay mag-keep up og healthy lifestyle. So ako, what I do is I take vitamin C, I take collagen, and I take vegetable supplements, which is very important kay lisod magid kayo insert og mga vegetables or mga fruits sa imong diet. So that's one thing that I always take every day. Unsa ang imong easy everyday makeup? Ang pinaka gyud is dili mag-makeup. Wag yun na siya ang pinaka easiest makeup look na dili gid makeup. Pero naman gyud times na medyo kailangan gyud ato na mag-makeup gamay para medyo mas presentable ta. So ang ginabuhat nako is kanang light base, meaning mag-BB cream lang or mag-tinted sunscreen, which is daghan na kayo hindi mo makita sa mga drugstores, mga pharmacy na options. And then mag-blush lang and mag-lip tint. More lang. Simple as that. Like 3 products lang. Ma'am Nicole, what can you advise labi na sa mga babaeng anapas sa teenage years for their look and get up? For mga batanon sa diha, o batanon mo po ko, pero mas bata mas ako, akong number one advice yun is to keep it simple lang yun. Dili necessary na mo daghan og makeup, daghan kay mo kanang OOTD. When you grow older, ma-realize niyo na it doesn't matter as long as kanang ma-realize mo na happy ka sa imong self, you're happy with how you look,
that's all that really matters. And how obviously you treat other people. Kay mahala unsa ka gwapa or unsa ka bongga imong imong itsura, kay wala siya pulos if if kanang dili gyud sa maayo mag tao, mag-treat og other people. Daghang kayong salamat, Ma'am Nicole, for sharing your beauty secrets, and hinaot namo nga tumanon pod sa uban natong mga kapuso ang imong gipang share karong buntaga. Once again, daghang kayong salamat. Daghang salamat po. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.